Hadin ke jingsha khanglat na kapor haki pulit Asam bat kipat karbi banlet syakileng karem. Ka dorbar shnong la pengap haka arpusan terik yayong kalalum da ke jingyelang dorbar shnong. Habaya keren bat uwahe shnong kala pengap uma Damon mi lingdo. Ulaya thu ba ka dorbar kalarai ban dawa ya ka Giant Hills Autonomous District Council. Bat ya ke sorkar Meghalaya bakin ya penbet ya ki jing jong kinong rep ka shnong la pengap hapo ka laipo terik yayong. Lada ke District Council bat ke sorkar jela kimla ban penbet ya ke ni gejing hakaryang ngimban se ban lej IT no ya ki pata khendau syaka Giant Hills Autonomous District Council GHADC namar omuntoy bandon ki kot pata klem da yo ban lej riang da ke besok ke besan laong uma Damon mi lingdo. Ulaong bekinong shnong kala pengap kila dawaru na ke sorkar Meghalaya ban be no mardor ki pulit Asam ki basyong bean haulum pentor lam kumta kinong shnong kin mi pajba ban lektur sekretariat. Kila dawaru na ke sorkar Meghalaya ban pendam ya u GPS line bala pruit da ke sorkar Asam kat ba ompat dep ya ke jingya penbe ya uput usam hapdeng ke sorkar Meghalaya bat ke sorkar Asam. Diwa chap penthut i diwa chap pe kita ki pulis Asam ki bachong hete lu penthut pada joy po la ki pat karbi nei da bomjo ki nong rep yong i ulai li rep kita ki thau penman i ki dorbar diwa penbor la ye ke sorkar bat kamcho la ye ke district council wosnya bha ki chim ye ki jing terwa yong i kam ke dorbar snong baule khnang wa i kam ki nong chong chnong yo li rep suk rep san kemat jing dawa ko nongkong ye ke district council na ye ke government wato penbat ki hapo kalai phau tarik ye ni jing yong i kam ki nong chong chong lapangam lada ke district council ko pa ye khandau ka siap lana ke government ke yong i bumji ki penbat yu put ya ke kam rep yong i kam ki nong chong chong thau i kam ki nong chong chong happy yemi pajba ngola libu ye ki kot kisla kam ki pata lana gilan holding jaga district council ibam mentori i bokso i pata lana gilan holding lada ka government lana ka district council mai gi kalati i lana mjo ulali rep sup rep san kawarwan ke jing dawa wa ka government yong ka Meghalaya hejupor to udep ki upen bai hapo ka lei phatarik wo be no ye kita ki sipai Asam ki wachong bi an ho to lum penthor waman kamu hok kanong kanti yong ikam kinong chong chong ewa i kinong chong chong em ki kot kisla lane ka dulir wo penyo i wa katai ka thau to ka hok lane kanong kanti yong ikam kinong chong chong kat bom pudep upen bai yu pud usam dewa ban kia ye ki sorkar penarliang wo pen karya chwa ye kita ki pulit ko chong to penthor chagi chong karbi ko ma em marjan ko walaiwan nagaliang yong ikam ka dorbar chong lapangam hagani ka step penbor ye ke sorkar wala da ke sorkar mani bayai wasnya bha kala pendam yau GPS line mam wa yo ikat ka maman kan ni ke kulmam iwada kedaw lana da prut ute ulan hagini gisngi ke kan ni ta ina galang dorbar snong ke pat ye ke government wa pendam cisen don yo te border line lana GPS line wada mak da ke Asam lana wada mak da ke Karbi Anglong kat wom pudep upen bayu pud usam sel bha pendam cisen don yu teu GPS line wm kita gilum penthor tai kolewan ke jing dawa na galeng yong ikam ke dorbar snong ya ka government wala da ka government umchim go ye ka sinjam wawle ini hagalai phau tarik dam pamani ke dorbar snong wow yalai percha chadu sekretariat hejing yong kinong chong chong yong i Madhalor ini le kawasan ke jing dawa yang ina ke dorbar snong ini po cua ye ke peniap yo tel mi talang tegini to ke jing dawa ke ba i ke dorbar snong chimi ya ka rai ke wa khaddo onai kesni di ban khia ye ke sorkar snong ba chim khia i ke jing yong i kam ke snong khnang ma yo lai i kam ke nong chong snong bun kam lane hagino ke benta khnang ma yo man hi ile ke nong chong snong ke lai lu o yo lai le repliki chagi thau ko man ka hok kenong kanti yong ikam kinong chong chong ko blai chu kumbolong tagasngi arpasau tarik bulan April kadang rap ini lengkah jungi tekini polis kilwan busanya ingin mah ta kumjo ro kita ki breu bana tena Karbi community kilwan busanya ingin kilwan ban siat deki jerima to
Te ngihapan sangat ke jing tre jongi ngihaban lek phai bang sa jing menta. Lengba da ke jing yalam jong gine ki pelu jong ki ma. Te ke liak bor bagi te karbiru kiloban on pesanga engi. Kumju atat ki siat de ke jri sit sim. Te ngihapan sangat nak menta.